Dečija stomatologija je tema za gosta lekara. Sa nama je doktorka Maja Mikalački, stomatolog. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Kada je, prema vašem mišljenju, najbolje da dete prvi put ode kod zubara? Dete treba voditi kod zubara svaki put kada roditelj odlazi kod zubara da bi se dete privikavalo. Dete ne treba plašiti stomatološkim intervencijama, govoriti, može se čuti onako u prolazu kada roditelji kažu detetu vodit ću te kod čika zube i bolećete, deca tada stiču strah veliki. Znači, dete se vodi sa sobom, dete mora videti da se roditelj prvi ne plaši i polako se privikavati. U prvoj poseti se dozvoljava detetu da dete radi u stolici šta želi, da nam ono određuje tempo rada, to jest prosto da pokazuje šta želi, da mu se pokaže, da ispipa predmete oko sebe. Sljedeća poseta se svodi na neko pranje zubića koje detetu prija i tek u nekoj trećoj, četvrtoj poseti se može pristupiti radu detetu. Sada, kada je pravo vreme, najbolje da dete dolazi sa roditeljem kod stomatologa od malih nogu. Dobro, a da li znači da možda i tako da stekne strah, jer i roditelji nekada mogu da budu prilično plašljivi? Roditelji ne smeju da pokažu strah. Roditelji ne smeju pokažu strah u tom trenutku. U tom trenutku moraju roditelji da budu hrabri. Dobro, kakav je vaš savjet generalno kada je higijena usne duplje u pitanju i kada govorimo, sad pričamo isključivo o deci, kada treba da počnu da peru zubiće i kako se to radi? Higijena usta i zuba se ne počinje sa rastom zuba, već se počinje već od novorođenčeta, kad je beba mala. Održavaju se usta tako što se na prstić namota parče gaze, sipa se fiziološkog rastvora malo i usta se brišu. Usta se brišu od naslaga, od mleka, od vode, zaslađenih sokova. Dete ne bi trebalo da pije zaslađene sokove, zaslađene čajeve, ali dobro, to se dešava. Kada nikne prvi zubić, treba i dalje brisati desni zubiće i polako uključivati četkicu za zube. Znači polako, to su dečije četkice za zube, deci je to zanimljivo, paste su prilagođene deci, znači one imaju manje od 1000 ppm-ova fluora u sebi. Traži se pasta za zube koja je isključivo za taj uzrast, uz naravno konsultaciju s stomatologom. Da li adekvatna higijena može da spreči cirkularni karijes, koji je veliki problem mališana? Jeste, može. Cirkularni karijes može da spreči da oralna higijena redovna. Treba konzumirati, detetu davati što manje šećera, što manje zaslađene hrane. Mada se javlja i kod dece koje nisu na dodatnoj ishrani, tako da se javlja i zbog majčinog mleka, zbog prisustva cucle, to jest bočice. Javlja se zato što su deci često otvorena usta pri spavanju, nema dovoljno pljuvačke i kreće uglavnom od centralnih gornjih sekutića, znači od gornjih jedinica kreće i širi se. Može se primetiti, roditelji moraju da vode računa, kada se pojave bele mrlje, krečno bele, to znači da je početak karijesa. Kada se to pojavi, treba se obratiti stomatologu, tada se to može srediti. Da li će se izvršiti, bele mrlje su demineralizacija gleđi, u tom trenutku se može uraditi i remineralizacija. Ako krene karijes, umeju jako da budu progresivno, cirkularni karijes je jako progresivan i kreće od centralnih sekutića, širi se prvenstveno u gornjoj vilici, tek kasnije kreće u donji. Tada se treba obratiti stomatologu, može se uraditi restauracija, znači popravka tih zubića. U slučaju da lekar odlaže tako nešto, treba potražiti savjet drugog lekara. Šta je vaš onako jedan opšti savjet svim roditeljima koji imaju malu decu? Kako treba da se ponašaju i kako da izbegnu uopšte dolazak u neke situacije kada zubi postanu pokvareni, da i postoji gore? Jako, da. Pa prvenstveno moraju da nauče decu da održavaju, u početku to rade roditelji, deca ne mogu sama. Deca odbijaju da peru zube, nije im prijatno, lepše im je da spavaju, da zaspiju sa ukusom slatkog ustima ili ukusom mleka. Međutim, treba oprati zubiće deci jer može doći do pojave cirkularnog karijesa. Deca će se navići na to tokom vremena, tako da na roditeljima je da se izbore. Na roditeljima je da se brinu o tome, a kasnije sve to ide svojim tokom. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama ovoga jutra. Sa nama je bila doktorka Maja Mikalački, stomatolog.